Sobotu 30. novembra popoladnju u prostorijoh Ruskog kulturnog centra otrimane Vitjaske popoladnje. Na njim še predstavilo Združenje graždanoh Červeni Havrani. Crveni Gavranovi su udruženje koje se bavi negovanjem kulture i tradicije srednjovekovne. Pokušavamo da pokažemo na romansiran način malo srednji vek i da ga približimo javnosti. Postojimo 2014. godine i u protekle 2 do 3 godine smo krenuli aktivnije da se bavimo srednjovekovnim borilačkim sportovima. Inicijativu za take druženje u Matki dal student Darko Zagorac. Upoznal som Luku Jankovića, ktorý mi bol kolega keď som studiral istoriju i znal som, že on zanima za tú tému von u tým udruženju Crveni Gavranovi, ktorí oni zapravo še trudza približiť nám tot prešli čas, že by nám ukázali, jak by patrali vitjazi skorej, prosto jak še oni boreli i tak dalje. I spadlo mi na rozum, že by sme to mohli priniesť tu, do prostora RKC-a i že by sme mohli ukázať, prosto promovisať toto, pretože to ti temi dúfam, že dosť interesantní i dúfam, že še väčšini popáči to tá téma i prosto odlučil som, že by dobra bola ideja, že by sme to tu realizovali. Žadali sme, že by sme ľudzoch upoznali jak našu prešloscu, s ohľadom, že bude prepodávanie o histórii Rusnacoch, ale tiež tak, že by bolo daco nezvyčajné u našej matky i že by sme še proslo na jeden nezvyčajný spôsob druželi. Najatraktívnejšia časť Vitjaského popoladňa všelijak bola demonstrácia borby i štreľanie zo strilu. Luka, co думаš o tým? Bardzo mi się pače, bardzo interesantne i chciałbym próbować. Bil bi še upisać na takie daco? Ja znam za njih od skore i już dlugši čas rozdumujem, ali nič ozbiljne. Pricahlo me to, že som neznala, že postoji uopšte taka organizacija jak co Red Ravens. Neznala som u stvari točno, že co to i či mi bude interesantno, ali som prišla, že bi mi vidjela i možem povedati, že mi še počela prezentacija, trimali mi uvahu. Doznala som neki novi stvari, jak su to ti borbi, o ktorých pripovedali, to ta gluma, o ktorých pripovedali. Neznala som, že tak je uopšte daco vidumane. Dom, že interesantne. Hostcom še posle demonstraciji predstavila i naša istorija, za co boli zadluženi istoričare Boris Fejdi i Saša Sabadoš. Zamoljeni som zbog takoj predstaviteľov RKC, že by som vjedno s kolegom Borisom Fejdijom otrimal kratke prepodavanje, odnosno vykladanje na temu štrednjovikovej prešlosti i našoho narodu i uopće jakoših širšoho prostoru vostočnih Slavjana. Znači, kolega Fejdi bude barže vršilac o formovanju i same istoriji Kijevske Rusi. Ja budem o uspoznejšim periodu, znači o Halicko-Volinskim knjazovstve, o seljidbi vostočnih Slavjanoh na prostor Nješkejšov Zakarpatja, to co Nješka voláme Hornica pod Fedorom Korijatovićom u 14. viku. Vitjaske popoladnje u Matki zakončene zos výstavu fotografijov studenta zos Poljskej a člena Ruskog kulturnog centru Kacpera Mazurovskoho.